So anak on trip. Kah? Pakan? Kata vakum. Hah? Kata vakum. Oh vakum ya lah. Sibuk. Vakum JR. Ya sibuk. Sibuk dong. Hai baik pakai yang Pina thôi. Thì phải nói cho ta lại thằng đấy. Jauh deh. Nak beli lagi kenapa? Hana. Balik pun hai balik rồi thay lưu tụi mày nampak. Hai. Draw ke ngai final kalau ke video call lah. Macam video call ni Pina. Hana. Hana. Mam baru tha pane agam ci ke video call. Hana. Hana hai kami uploadnya nanti berbareng nah dalam video dah si Mai. Nya Bang Mus. Kalang duri. Hah? Kalang duri. Long orang paling jelek bak hello you. Nah, petika paling gondrong. Ana long orang paling jelek bak hello you. Gondrong. Mantang Mbak Pepe, mantang ah. Yang foto kok. Hai. Mana foto kau kan? Yang foto kok, foto artis. Ai long beda-beda tipis nya dah. Udah gondrong kah? Mantap. Nah, Mantap. Pe foto kah man? Hah? Pe foto kah man? Tapi tolong awaknya kayak turi mendung tolong yang gondrong ada janggo nah. Astagfirullah, hai baik kakem lagi nyaya tu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam sana. Oh. Kau ti anak apa kabar ke? Parkun begah. Oh ke parkun. Parfum. Oh parfum. Parkun. Zero hoy. Home kamati. Hadir. Oh hadir. Ya tamperan sonan manika. Oh nyan nanji si Ebi. Kan Ebi na F pun. Efil. F1. Gimana ya begah F1 atau F-Feel? Efil. Hai nanji Efil lah. Hai, Nona, ni tanya kau awak bandi, bapa tak bandi kan kampung Roy itu? Tapi lo kota-kota ada nanti. Ai parah lah apelong tiga ada. Kau nak pegang abang, sonan Ron, Pak Dia, mana tu? Lu tanya mai dikap, sana nikah. Nanto. Nana nama enam. Lumboy nam Efil. F-Feel. Oh, alhamdulillah sehat. Nang di ban. Ai nanto yang berapa nanti sehat kan? Saya baca iping lah, apa lah. Sehat sih. Yes. Ada jauh lele orangnya. Yang kakak buat jauh lele. Jauh lele. Dia jauh lele. Aja aku jak ke tak le je aku nak kurah lom. Hai japu tua karah hari. Baje nak kurah lom dah tu kurah. Hai si Epilnya nih pegah Droy putra Sigli juga. Anak tanya. Bodoh amat. Hai juga kakek macam nana bekat sadar diri draw ke hinang. Bekat draw ke. Macam enggak uti. Uti. Pura jalan hang rokok. Makan. Hai nona bekat draw ke hinang. Tai kakek macam kak keung-keung ke. Mak okey. Oh, Abang Andi kerja ring on. Hai pane yan ia koka kan. Kirim lagi lo. Kali kirim. Pakah kirim koin. Oh koin. Kirim adika kalau.
Triple limang, Bang. Kapre le hai. Mai tem triple limang. Triple limang. Mai tem. Mang puluh ni gai koin pun triple limang. Kabeh hujuk ke nyandung, kabeh hujuk ke cewek Jawa nah. Ada ngawak Jawa tapi. Cewek Aceh nak tahu je. Aku jadi lo ke cewek Aceh. Hai. Dari kah dikah. Nak tengok? Nak tengok cewek Aceh, nak tengok? Anak aku dengar. Tim dengar, aku tak tandang. Tak berat tombong. Kau tidak tanda tang parang buat jero. Oh, kan parang aja. Maksud parang cuma sabah mata, nyo pedeng 5 buah mata. BMM masalah mata lu tengok lain. Tinggal mantra nak mata. Pakai mata tinggal lain kita mandingan. Tengok mata dah. Tengok. Tengok kan mata ini kan. Tengok mata dah jalan hai sini. Hai Bang Mus pihan aku reung cara kemah. Aku bawa lemah lapan dia mata sini, ada tengok ke mata sini kan. Betul. Betul. Hai Tan, kata mang tiga kena angkat screenshot. Ini nanti sana ke? Nanti sana kan? Ina na hoy. Wan tuan. Bubuk kan na hai nona nya tengah pegah babe kata murah. Sumurah le dekat anak sumurah le. Kira kebiasa kata murah ke malamnya pekan tepuk-tepuk tu murah. Sumurah malam lu saja mau. Hai, kipan lu saja mau tu murah malam lau tuen kata murah ke mbak mon. Malu saja mau sih. Oh. Hai minya nak pegah balik dong wala kaidin ku ajak baru Jawa. Oh. Kasih orang Jawa. Ya nak dekat ni sugina. Yang kene ku inang Aceh sombong. Padahal aku orang Aceh sombong. Hai dua orang Aceh. Nak galak aku ngomong dong. mampu si galak ke meruah. Skincare kayaknya. Skincare lah gitu. Hai, skincare. Itu kan je lagi cewek Inggris. Kata hitam muka putih, ya tu. Cekek naik cekek. Muka ile dan kaki. Cekek naik cekek. Kapan? Cewek cantik tu. Bagus. Kenapa dapat muka agak urang deh kadang kaki ile kadang muka ile kadang. Betul, orang hanai kalan nyanyi le ya, kalan jahile. Wajah ile kadang. Betul, kalan wajah ile ala nyan turun. Apa ni kadang? Long. Yang berempat pun yang kalah le. Long punya merpak ni inang ku kalan le kiban nak tiga ibat puhana. Kalah ni buat ni le. Ayo buat ni. Okey kan dah berkirian ke cibat le nanti lah. Cibat tu ke? Nyam saya tengah hidup pak kursi cibat ke nyam kabere. Kalau bang mus nak kalah ni inang pura ni kalah ni. Hai lagi hanaya je urina mengelih wate buat menyambur doh ke ban le. Mau urina aku pay mata. Anak pati ko.